erukumanywa nka Al-Shifa erukugeza y'ubuhanga mu rugazi ruguru barangije ngo tine muntu orukwikizibwa hatiya kushohorirwa reri Hamas bayihakana ibyo kurwanisa byone by'amahega Israel Defense Forces bari kugira ngo bashangire umurareri izoberanye mu abazyo na neri izoba ngo kandi Hamas. It is a civilian hospital. There is no any member of Hamas in Shifa hospital. There is no any military activity in Shifa. There is anything happened when they entered the hospital. All what happened it is around the hospital, but inside the hospital all of the people in the hospital are civilians. Abashaho mu rurareri bagira ngo tubarukuza kwikiriza ku rugo mu ruraro bakasiga barire batine barukubarebera no barabe no bagira ngo ibura ry'amizi ryo nerembesa imbera zabo zo kubaho. We urukura World Health Organization yagira ngo abe kitongore cy'amahanga gegise bari no bagezaho kuronda uko bararujyo mu rurareri konka bakitinere aho byo kwirinda ibitakateriri. Ogu yayongera yagira ngo Abapalestine bene mashtagara kumara ago kutekomuza ambulance kutwara abarwere. Rick Brennan wa World Health Organization yagira ngo ihangariya Egypt na rishabo bahamengo tine kirakorwa haza ambulance zayo nkazikizwa kusharensharo kuzomurgaza kuyamba kuyihabarwire omumarwaro agari umurgaze y'eruguru kubatwara umuyamashoma. Abenganda z'abantu abo Hamas bakwaserebero mushanje byo kwikumi nibeyongera kwekarakasa bari kutambura kurwo mu kibuga Tel Aviv barukuza office ya Benjamin Netanyahu enganzi yihangariya Israel barukushabangu ayamba abantu babo barekurwe. Amahega Israel Defense Forces gagira ngo akoze senyonyi zabendwanyi okutera makaga Ismail Haniye umurgaza kandogu natwarwa ngo rukugeza yukora Hamas. Nekigambo Ismail Haniye naturumur katangu kandi amakage yegayenga kosebwa umukushitamise nchiko Hamas. Amakuru agande ngoreka ngo abantu 50 bafero mu rugaze y'eruguru bwanyuma y'aba Israel kutera bomo kandi umukasheshe kerizoba abajihad nabo barangije ngo bacire mu rutarona n'aba Israel abashiriye hitaka. Israel ekatandika kutera Gaza ebiro mushanje byo kwikomeye bwanyuma y'aba Hamas kubarumba bakita abantu barukurengo mu 12 kandi ubu abibyamagarano bagira ngo abantu abarukurengo mu twaro 15 mu rugaza n'ubu bisubwa aba Israel. Aha wa Sky TV, the bitch na ibare.